ireng pas wote. Kopi tok ora delei gula ambiar rasane. Oke, masuk. Ya, nang di siki? Di rumah aja. Nang di. Di rumah aja. Ora. Di rumah aja. Ya. Nang omah ora? Di rumah aja. Mek nang omah ngene. Ya ngene ander. Penting. Ander. Mau ngapain? Penting cari Males. Slogan bareng ngomongane bangkong penane. Turu ti marem-maremna. Wis pokoke ngene. Ngene. Ya tak enteni ngene. Ora ngene. Tak girit malah ora. Ngene ya. Iya. Ya. See you. Woi, Nah, ngapa? ngene cekongan. Nah, dicetok lagi prewe. Rewe, duwe takon nyong. Lur ya, kayak gitu. Orang nganu. Orangnya saya ya, oh iya, iya. Ngomongnya ora? Yes, mau digawe lah. Enggak. Dongan ding seret gulune seret. Oke. Dongan ding. Merem ya, merem. Merem, merem. Sabar pada Pak. Masya Allah. Mulai. Wes. Prewe dia. Wes tubi oke lah ya. Tubi. Wala ya. Jas. Terahan nih nyong nggak apa-apa ya. Riki, taran di cuit. Iya, prewe. Kowe ngerti apa ora? Dosa sing paling menyakitkan kuwi apa? Dosa batang duit. Aduh. Ngantuk nyong. Gabut kiye? Gabut. Oh, Madang. ayo madang dadi. Dadi. Dadi Enak jan. Oke. Telone koplok. Koplok sapa? Kae koplok pote. Pote ireng. Yes, gue. Ya salah. Sing pote. Pote. Iya sing pote maksudnya nyong. Yang lompat katanya lo terus ini. Halo, halo. Halo. Set nyong. Kok gurunya romantis kali kayak boleh gini, Orang dicupik boleh gini, ayo, di halo. boleh gini, Halo. Halo. Ini pulsa apa ora? Duwe. Lagi goblok kok ngene. Halo, halo, tepung terigu pas buat Enggo embuntel tempe enak rasane. Oke siap, jelas kelihatan. Ya ki kon mengene ya kon apa kok jenenge? Kowe siapa jenenge? Nyok. Heeh. Wis pokoke. Oke, kon mengene kon pokoke. Ya mengene ya. Penting isi pokoke curhat ngomongnya. Ya. Mengene ya. Oke. Siap. Mengene. Ya. Andre. Wes. Nyari mbok. Abi berangkang ini. Masuk. Dikit goblok. Wah, Goblok ireng jarke. Apa? Iya, ki ondok lek goblok. Lek ya. Ya. Musik ge.
mau biji mengene yang ngenes. Kowe mengene yang ngenes anu prege jane pada urip ta. Orang ayem apa priwe? Ora direstui karo calon mertua. Aduh. Payah iki. Payah kowe lah. Ya ngono bae, digawe gampang bae. Ibarat tepung kanji nang dhuwur meja. Yen Gusti ngrestui, wong tua bisa apa? Utut guys. Kembali lagi. Utut bae. Ya nyang anu punya cilik kayak meter terus lah. Nah, daerah lah. Ya ini sebenarnya adalah konten gabut tidak berjelas ya karena kami juga gabut tidak ada pekerjaan ya kami melakukan pembuatan video ini ya. Maaf jika anda tidak suka ya silakan pergi dari ya. Ya wis nyong ora seneng. Buka lah. Buka apa? Pote sing bunder. Iya. Iya. Oh iya. Kurang cowok. Kurang. Ya, gabut iki. Gabut iya ke ngatuk barang rasane. Aduh. Ayo. Ngaduh. Telepon yang goblok. Telepon yang goblok. Ya. Goblok. Jadi malah meleng. Malah